जय जगन्नाथ सांग मैंने नुआ फूड ब्लॉग को आपरे स्वागत करुच्ची। आज हूँ मरुआ माछ घाट आम समस्ते बस कटाकटी चली गोटे पिंकुला आउटे हूँ लिकन आउ सब ये सांग मैंने बस आज हूँ भोजी चलती भात बसी स्टार्ट हम रोषे कोकली घाट हूँ वीडियो देखु एवं लास्ट पर्यटन शेष पर्यटन देखु वीडियो मजा नि भात बसी पियाज कटाकटी चलती खेल भी चलती फ्री फायर सहित फ्री फायर भी खेल चलती वीडियो को लास्ट पर्यटन देखु और सब्सक्राइब करूँ केमती लगला वीडियोटा कमेंट करी कहिबे पैसा देख कोई वीडियो देखिया कोई इंस्टाग्राम वीडियो आउ से गोटा गोटा देखो कि ना पानी से फाड़ी देबू ना गोली तले थो बा आस्ते 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 डोंकी 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 बहुत डंकी रे काढू न पेट बबुल दे आस्ते आस्ते देखौनु सब आड़े जे कहबो तो पानी दे हाँ पानी जो हाथ में पोछी पकई दे हाथ में पोछी पकई दे चलो हे गेलै टिके ना कह या पर टिके 5 मिनट पर हमर भात गला हो हला कौन हबो ए बालिया इरा मरुआ मरुआ माछ घंटा होइरा करे बसला डीसी टिके गनी फ्रीडम कच्ची गनी सरिस तल तेल पइला हमर ओ तेल कौन ହେଇଛି वाह भाउज कमाल कर देल हम सब प्रिपरेशन करी पियाज कटा ହେଇଗଲା रसुन ହେଇଗଲା मसला मसला थुआ ହେଇଛି लंका हेटा चलछि भीतर डी बुलिंग तास कर चलछि कौन होची चीनी पकेब रंग हवा पाई आपण इच्छा चीनी पकेले पकेब ना आमर चीनी पड़ियो ये कलर हवा पे हम टिके चीनी पड़ी गला घंटा 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 सब पड़ियो भारत मसला पियाज पकेला बे मोर लंका थाऊ ए ना पकई दू लंका ना अदर सुन पके पियाज पड़िला सब जगह हम आसी गया अल्लाह धर की ये करे पूरा जुड़ी बुड़ी तेल रे प्याज भासला टमाटर न टमाटर लुण कमाई पइला को बपा बांडू देचो एति को लुण हाँ लुण सादा अनुसार लुण पके पियाज कहीं पियाज टिके पाचिया लुण पड़ो लुण पकई सारा घाटी टे बहुत तेल ହେଇଗଲା ନା ଡବଲ ଥର ରୋଷେଇ ହେଇਜਾਂਦਾ ନା ତେଲ ଭଲ ଅଛି
ଅଧିକ ତେଲ ପଇଲେ ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟ ହବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେତିକି ତେଲ ପକେଇବେ। କାଶ୍ମୀର ଚିଲିଟା ବା ଟିକେ କଲର୍ ପାଇଁ। ଭାରତ ମସଲା ଖାଆନ୍ତୁ ହେଲ୍ଥି କଣ କହିବି। ନାଲି ଆସିଲି ଅଦା ରସୁଣ ପକଉନା ଡେରି କଲ। ଅଦା ରସୁଣ ଗୋଟା ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମୁଁ ମଣ୍ଟୁ ତ ବୁଡ଼ୁକା ପକ୍କା ମୁଁ ଘାଣ୍ଟୁ ଏଠି 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 ଲଙ୍କା 7ଟା ନା 8ଟା ଛେଚିଥିଲି ମୁଁ ଛେଚା ଅଛି ସେ ଇଏରେ ଥିଲା। ଚିକେନ ମସଲା ପଇଲା। ହଁ ଚିକେନ ମସଲା ପଇଲା ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡା ଆଉ ଧନିଆ ଜିରା ପକେଇଦି ପଡ଼ିବ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡା ମସଲାଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି। କାଲା କଷେଇଲା ବେଳେ ନୁହଁ ଆକୁ ନିଆଁ ଟିକେ କମ୍ ଜଳିବୁ ଆସ୍ତେ 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 କଷିବ ସିଏ ମସଲାଟା। ଏଇ ଏବେଠୁ ହିଁ କମ୍ ମିଳିବ ପୁରା। ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡା ସବୁ ପକେଇଦେବି ତ? ହଁ ପକେଇଦେ ସବୁ। ଏତିକି ଲଗା ପୁରା ଗ୍ରେଭି ହବ ପୁରା ନଙ୍ଗା ଭିତରେ ଗ୍ରେଭି ହବ। ଗ୍ରେଭିଟା ମସ୍ତ ହେଇଛି। କାଲା ଖାଇଲେ କଣ ଲାଗିବ ପୁରା ହେଲା ତୁ ଆଜି ରୋଷେଇଆ। ଆପଣ ଖାଇନେ ଡଜନ ପକା ମସଲା କିନ୍ତୁ ପୁରା ଟପ୍ ହେଇଯିବ ପିଆଜ ପୁରା ରେଡି। ଆଉ ଏମିତି ଘାଣ୍ଟିଆ କଥା ଆଉ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟିଲା ଆଉ ଟିକେ ଏ ଗ୍ରେଭିଟା ଦେଖା। ହଁ ପକାଅ ଆମର ପୁରା ଆଳୁ ପଡ଼ିବ ନା। ହେଲା ତୁ ଟପ୍ଟାକୁ ଇଏ କରୁଥା କାଳେ ସେପଟକୁ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ ଏପଟକୁ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଅଛି ଅଳ୍ପ ଅଛି ଲୁଣ ଟିକେ ଇଏ ହେଲା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ତୋର। ନା ନା ରହୁନି ଦେଖିବି। ହଁ ହଁ ସେତିକି 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 ସେତିକି। ଦେଖ ଲୁଣଟା କେମିତି ପଡ଼ିବ ଆମର ଲୁଣଟା ପଡ଼ିବ କେମିତି ରୋଷେଇଟା ଏମିତି ପକେଇବୁନି ହୋଟେଲ ଏମିତି ଲୁଣ ଟମାଟୋ ଆସିନଥିଲା ଟମାଟୋ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସିଲା ଟମାଟୋ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ତ ଆଗୁଆ ଟମାଟୋ ପକେଇବେ ଆମ ବୁଦ୍ଧିରେ ପକେଇବେ। ଏଇଟା ଚାଇନିଜ ଡିସ୍ ଟମାଟୋ ପଛରେ ଏଇ ମରୁଆ ମାଛ ଆରେ ଭଜା ହେଇକି ଆସିଥିଲା ହାରି ଘରୁ। ଭାଜିବାକୁ ସମୟ ନେଇ ଆମ
ଧରିଥାଉ ଯଦି ଫୋପାଡ଼ୁନି ଘାଣ୍ଟ ଧରିକି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ମରୁଆ ଖୋଲିକିରେ ଆହୁରି ଦେ ପାଣି ପିଣା କରିବୁ ଟି ବେଶୀ ପାଣି କରିବା କାଇଁ ରଖିଲେ ଶବ୍ଦ ପକେଇଲୁନୁ ନା ଲାଷ୍ଟ ପକେଇନି କି ସେସବୁ ଆସୁନ ଖାଇଦଉନ ଆଜି ଖାଇଦଉନୁ ସରିଗଲେ ବା ଭାରି ବିକଲ ସରିଲା ଗରମ ମସଲାଟା ପଡ଼ିବ ଟିକେ ଫୁଟିବ। ଏବେ କଣ ପଡିବ? କଣ ପଡିବ ଏବେ? ଗରମ ମସଲା ଭିଡିଓ କଲାରେ ସାଙ୍ଗ ମୋର ତୋ ସାଙ୍ଗ କୋଉଠି ଦେଖ ତନୁ ସେ ଜ୍ୟୋତିକି ନେଇକି ପଳେଇବ ପୁରୀ ଜ୍ୟୋତି ଛୋଟ ବସେଇକି ତାପରେ ସେ ତନୁକୁ ଛିଞ୍ଚି ଦେଇଥିଲା ଦେଖିବ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇଲାନି ଏକ ନମ୍ବର କିଏ ଖାଇବ ଦିଆ ସରି ଭାତ ଆଉ ଘାଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ପିକୁଲା ଉଠି ଦେଖା ପିକୁଲା ମୁଁ ଦେଖା ହାତ ଆଉ ପାଣି ପୁଣା ନାହିଁ।